up kandiat perlok ngakwa ban ya kerana ebat pi gidi kapor kandiat ya nak ketin ke jomble kadan ke jing kia ke dok ke jonga be don preng jom pi ke Peit ya gidi video belum ki perlok ni ke bahing jonga le se don preng jom pi ke mat preng ke jing but hakata ke jing kendu je pi gidi ke jing pisngo ba kata ke jing kan tap le ni kan penyap no ep pisngo ke jing ba pi kendu pi nak la chu la no la nuru sometimes kala lek pi kala wan ke jing kaman henry kawan biang again and again kapelong pi confused kapelong ru pi kwa shu ban jam ye ke slajat ke jong pi shakmat kapelong pi ba pindu jikerman sometimes what ke jing ke jong pi oblei ru ka du no and sometimes kapan artatin ru ye pi hato oblei udan ne am bang ye kendu ye ke jing ke bang ye kendu man kasni going ko abni thui pi ba baro ubri budar ka pathi ye kendu ye ke jing pi omdan bala la ye ke jing omdan bala ban yat la ne ke jing tenju omdan bala ban yat ne ke jing pensoi ringa ko abni thui pi ngawan rangkat ha ke pon na ka tin ke jong blei nga ko abni pule ba pi ke por kata kalong na ka tin ke jong blei from Psalm chapter 23 verse 4 ka ong kumni nan puli ka pareng ko even though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil for you are with me your rod and your staff they comfort me amen ngakwa ba ni focus pi gidi ko por ngakwa ba I mean simply kalamba even though you walk through the valley of the shadow of death but don't fear anymore because he is always with you there ulang brabor senda jongpi even though kani gajing ka ba PPI am kala long kum ka gajing yap ka ban tap telep ye pi ringa ko ban I mean simi pi gidi ka por ba unam ino ye pi u David wang ngang nam shep ding nam ngatip me long brabor bat nga gawing ko am put kan mau ye pi gidi ka por kum ki khon ke ba I ka jom play you are chosen you are God chosen and you are blessed amen so that's why ngakwa kan mau ye pi bakani ka kular ka ba ublay lo kular ni wang nam ino kon sweat ye pi le pi yo honest kalau makat saw ter kum ka batay ko ba ngam ino kon sweat ye pi nang taw oro ya zaya wang ka kemi kan kelat ye ki khon ka ba ai boy ngai ngang ngam kelat ye pi ngam ino kon sweat ye pi ulong rangkat ba pi what hakani ka klimat ko pi kan du ye gidi jinge choose to worship God and the Bible said those who call out the name of the Lord they shall be saved. So when you choose to call out the name of the Lord, when you choose to worship God, and when you choose to cry out to the Lord, He is always there for you. Unam ino ipi, what time si klimat unam ino ipi? Kini ka jinge ka ba pikan du matay kini ka po. Nga hukom magkakateng ka yung Jisu kan late no. Litang kawin nga kwa man ayman simi pi ka long ba. Ublay udan ba pi, man la ka po, man la ka klimat. Bat kini ka jinge artatin yung pi ang hato ublay udan ni em ngay kandu ikini. Hoat ublay udan rengkat ba pi. Kau sometimes ka kapalong ngiru ba bantanju ka jinget ka jungi. Dahan ray nga kwa man pagin mau pi. He is always there. Udan man ka klimat bat pi. Unam ino ipi. Bat la kata ka jinyat lanti ka jupi hap tem ka seringiw ka jinyap. Nga kwa ban yatu ipi. Ublay udan. Ushedrak umeshak baro Abednego habak kila tang yaki hakading. Kinam syepti yang balay namar bakitip bahabaki ki jip mane yu blay ba im. Wala preng ka seringiw juga jinyap bala beret yaki sabakin yap no hakading. Nreng kawin ba nga kwa ban pagkin mau ipi ka long ba. Ka Bible kaya tu bakim syam la ing kendiat ru bat hakata ka lawar ding ka berham omdan tang langut nrenga kwa ban tu ipi batan saungot hakata ka po utaw ri Jesus. Praise God. When you choose to obey God, when you choose to believe in the Word, when you choose to know and to trust in the Lord, what kata ka ding juga jingyap kita ki kerdap juga jingyap ki kerdap juga tujak kinalaman ba ipi. Amen. So God bless you. I hope you are blessed. You are God chosen. You are a son and a daughter of the Most High God. So gano ka jinghe kaman kanglap ipi so kaman yap kaman tikot na hakapateng ni Jesus. Be happy, be strong, stay safe, and we'll see you in the next video.